ndaheza ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Zaburi 127 umurongo wa mbere kugeza ku 27. Merci Saint-Esprit, je t'aime. 27. Nazindukiye kubwira muhemu yera ko ndamukunda gusa. Nimeamkia kuambia Roho Mtakatifu kwamba nampenda tu. Kubwira ngo muhemu yera ndagukunda. Unaweza kumwambia Roho Mtakatifu nakupenda. Ugize neza. Ku murongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Haravuga ngo uhoraho yatariwe yubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uhoraho yatariwe azigama igisagara, umuteramyi abera maso ubusa. Birabaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugateba cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'ubutame. Uwo akunda abimuhera mwitiro, abana nibo ngabire uhoraho agaba. Imbuto zo munda nizo mpera atanga. Amen. Amen. Abi Filipo 2. Wa Filipi 2. Mungu 9 kuza ku 11. Mstari wa 9 hadi 11. Thank you Jesus, I love you. 9. Haravuga ngo nico catumye Imana imushira hejuru cyane. Igiki? Nico catumye Imana imushira hejuru cyane. Ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Ego. 10. Kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu. Thank you Holy Spirit. Ego. Ayibyo mu ijoro n'ayibyo ku isi n'ayiby'ikuzimu. Kandi indimi ubu rero Shetani ari ku mavi. Murakoze. Kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro. Amen. Amen. Abaroma 10 murongo 9. Thank you Holy Spirit, I love you. Ku murongo w'icenda haravuga ngo kuko niwaturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Amen. Merci. Ndizera ko Imana iza kungirira ubuntu. Asante, naamini kwamba Mungu atanipatia neema kugira ngo ashobore gutanga bino vyumviro neza, ili atoke haya mafikira vizuri. Ijambo ry'Imana tuko turasoma, neno la Mungu ambalo tuko tunasoma, twumvise hagaruka izina uhoraho. Tumesikia panarudi jina Mungu. Uhoraho. Mungu. Tugiye mu Kirundi, tukienda katika Kirundi, ijambo uhoraho, neno Mungu, twumvisemo kubaho. Tumesikia kuishi. Kubaho. Kuishi. So uhoraho Mungu nuwamyeho ariho kandi azokwamaho. Yupo na atakuwepo. Iyo rero Imana yiswe uhoraho ku buzima bwawe, wakati Mungu anaitwa Mungu katika maisha yako, Kirundi mnagitaura nkanje cange ndagisigure? Kirundi mnakielewa kama mimi au nikitafsiri vizuri? Okay. Ahora mwishengero, anakuwa kanisani. Ahora mwikarte, anakuwa yuko mkartier. Ahora mukinama, anakuwa kinama. Tukiwa ngo uhora ho, yule ambaye yuko hasubiri ikibanza icari cyo cyose ashoboye kujako, amerudilia nafasi yoyote ile ambayo anaweza kuenda iko. Sabadia adosh. Now we nuhora ho, yeye yupo, bisigura ngo ugiye kukazi uzomusangaho. Manake ukienda kazini utamkutana, ugiye mu rugo uzomusangaho, ukienda nyumbani utamkutana. Then uvuyeyo suko yavuyeyo aracariho, ukitoka yuko si kwamba naye ametoka, bado yupo. Kirundi kinisa, Mungu anisaidie nireseshe Kirundi. Now like this, uhoraho mwenye yupo, bisigura ngo ahora hose, maana yake ni mwenye yuko pote. That means ndi mu rugo rwanjye, maana yake nikiwa nyumbani kwangu yarahari, alikuwa. Nibisigura ko navuyeyo yaciye avaho, haimaanishi tu wakati nilitoka na yeye alifika natoka. Bisigura ngo nigiye njinga na wakati nilikuja hapa ariho, na hapa yuko, ariko na hari anamusizeyo kule nimemwacha eko. Uzombwirira umurozi yibaza ko yo kurogera abana kubera ko wagiye, umubwire ngo ukuzigama aracariyo nigiye we wavuyeyo. Unaambiaje mtu ambaye anasema kwamba ataweza kukuroga au kurogea watoto? Umwambie yule ambaye anayekulinda bado yupo. My God, listen this. Uhoraho, sikiliza hiki, yule ambaye yuko, kumenya mu vyumviro vyawe. Maana yake unapaswa kujua katika mafikira zako ya kwamba yule ambaye ulipokea ni Imana ibera hose icyarimwe, Mungu ambaye anakuwa mahali pamoja, ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Mungu anakuwa mahali katika wakati mmoja. Kanisa linatiliwa na woga pale ambapo mzazi atinya gusiga umwana ngo abarozi baramuroga, anaogopa kuacha mtoto eti wachawi watamroga. Ariko ugomba kugera ahantu vuge ngo, lakini unatakiwa ufike mahali useme
yitwa uhoraho. Yule ambaye naomba ni mwenye Mu yuko. bisanzwe umuzamu arara mwijoro, mu gitondo naba ahari. Maana yake mlinzi analalaga usiku na wakati yeye yupo. Mwijoro umuzamu aba ahari, mu gitondo si hari. Yule anayelinda anakuwaka usiku lakini asubuhi ariko uhoraho mu gitondo arahari, ku mugoroba arahari, nejo kandi lakini mwenye yuko mchana anakuwa yupo, magharibi yuko, asubuhi naje yuko. kukwaturirako amavuta yo kugendana n'uhoraho ubizi neza yuko ari kumwe nawe. Na kuja ukiria mafuta kutembea pamoja na Mungu ukiwa unajua kwamba yuko kabisa. Ndarondeye amajambo yomfasha kugira ngo ndagutahuze. Niko natafuta maneno ya kunisaidia ili nikueleweshe. Nagomba utahure kino kintu mbere ko sigura. Naomba uelewe hiki kitu kabla nitafsiri. Yitwa uhoraho. Jina lake mwenye yuko. Umunsi uzogenda kuvyara kwa muganga, wakati utaenda kuzaa hospitalini, uzosanga yari apana ngo acajayo au hapana eti atafika naenda. Oya, yarahari imbere yuko wewe ucayo. Alikuwa kabla wewe uende. Imbere yuko uja gusoko kusuma. Kabla uende sokoni kuemea. Ego ujanye nawe. Ndiyo unaenda pamoja naye. Ariko ujanye n'usanzwe yashitseyo. Lakini unaenda na yule ambaye alikutaniwa alishafika. No, wait. Imyaka iri imbere tuba turakora ibikomeye kuruta ibi. Miaka ya mbele tutakuwa tunatumika makubwa zaidi. Igituma tuzobikora. Sababu gani tutatumika? Sikubera ko dukomeye cyane. Siko sababu eti tutakuwa tuko wenye. Yamaze gushikayo tutarajayo. Ameshafika eko kabla hatujaenda eko. Mwabakobwa muri hano. Mwewe bidi mko hapa. Reka ubwoba bwo mu rugo uzamusangayo kuko nuhoraho izore dijea. Acha oga wa ndoa utamkutana eko kwa maana yeye anakuwepo. Muri ambasade ya Mario. Ambasade anakuwa yuko. Nigi uzoja hariya uzamusangayo. Na wakati utaenda kule utamkuta. Ndasenze mu izina rya Yesu. Naomba katika jina la Yesu. Abahamagawe basanga Imana bizeye ahantu hose binjiye. Walioitwa wakutane Mungu fasi zote. Now listen this. Na Biblia lero iravuze. Biblia inasema uhoraho mwenye yupo iyo atari we yubaka inzu asingekuwa yeye wa kujenga, abayubaka baba baruhira, wajenzi wanaweza kuwa wanachokea bure. Kumbi mbere yuko urondera amatafari yo kubaka wari ukwiye kurondera uhoraho, kuko naho yubaka adahari uba uruhiye ubusa. Ni vyiza kurondera uwe imbere yuko urondera amatafari, kuko niwe azoyubaka akaba yatosha. Kumbe kabla ya kuijenga inabidi utafute huyo mwenye yuko, kwa maana yenda ataijenga. Listen this. Ni bande bariko baranyu bavuga ngo pradia madoska hadosh. Now listen. Bisikira ngo uhoraho maana yake mwenye yuko atari we yubatse, isingekuwa yeye anajenga. Uzombwirira aba engineer ko batazikuba. Unaambilaga wa engineer kama hawajui kujenga. Wewe rero wache mwishengero. Wewe ulikuja kanisani. Wewe muja kurondera Imana. Wewe ulikuja kutafuta Mungu. Barashobora kukwita umusazi. Wanaweza kukuita msazi. Abariko barubaka amazu. Wenye wako wanajenga manyumba. Ariko Imana ibabona abasazi. Lakini Mungu anaona wasazi. Kukuvuga ngo bakiyubusa. Kwa maana anasema kwamba wamejengea bure. Ariko uzoba wubatse, lakini utakaye kuwa umejenga, uzoba wubakanye n'ukwiye kubaka kuko wamaze kuronga uhoraho, wamaze kuronga ibindi batararo. Utakuwa umejenga na yule ambaye anastahili kujenga, kwa maana wewe umejengea Mungu, na wakati unakulisha mpata yeye wewe hawajapata. Azale badosh kabrahalisi. Uzombwirira barongo imbere yawe. Uambiage wenye wameolewa mbele yako. Cyane cyane abatize. Sana wale ambao hawaamini. Wanaokucheka. Ubabwire ngo iyo atari uhoraho yubatse abandi bose bariko barubakira ubusa. Uambie kama sio yule mwenye yupo anayejenga, wengine wote wanajengea bure. Kumbe hariyo kubaka no kuruhira ubusa. Kumbe kuna kujenga na kujengea bure. Listen this. Ugasanga umuntu ni yasho yamuvuye. Unakutana mtu atajasho limemtoka. Bageze kuri etage ya gatandatu. Esa anafika mu etage ya 6. Hamimana nayo kuravuga ngo araruhiye ubusa. Alafu Mungu anasema amechekea bure. Akakanu mliko mnagataho. Hii kitu mnaielewa. Amando sabrahadia kai. Uhoraho iyo atari we azigama igisagara. Ndakunda abapolisi ariko ndabamenyesha buri munsi uko uhoraho niyo muteramya kino gisagara. Ikiwa Mungu asingeweza kujengea nchi, mimi napendaga sana wa polisi, lakini nawajulishaga kila siku kwamba Mungu ndo mwenye anapaswa kulinda hii. Imana igomba kuvugana nawe ngaha. Chenye Mungu anataka kusema na wewe ni hiki. Nuko mucu ugomba cyose. Ni kwamba kile ambacho unachokitaka chote. Utegerezwa kugira ico bita priorite yitwa uhoraho. Unapaswa kuwa na priorite ambaye ni Mungu. Bisigura ngo igi uri kurateba uri kurondera uhoraho nukangwe n'abaronse badafise uhoraho kuko bari mu busa. Wakati unakuwa huko unamtafuta Mungu, usishtuke na wale ambao walipata bila Mungu, kwa maana wako ndani ya zero. Wibuke gusa yuko amajana 5 kugwiza ubusa bingana ubusa. Ukumbuke tu kwamba 500 kuongeza zero ni zero. Ni ubusa ni bukangwa ni miliari majana 5 kugwiza ubusa biguma ari ubusa. Na milioni 500 kuongezea sufuri na kuaga ni hiyo sufuri. So wewe rero wewe sasa uriko urabwirwa ngo uko naambiwa iyo atari uhoraho kama isingekuwa Mungu yubatse. Bisigura ngo toute chose multipliée par Jésus devient ton chose. Maana yake vitu ambavyo vyote avimo Yesu vinake ni vyako tu. Toute chose multipliée par Jésus devient ton chose à l'excellence, bien sûr. Ikintu cyose kirimo Yesu kiba ari cawe mu cyubahiro. Nesendesha.
nari umuririmbyi kera Nilikuwa mwimbaji zamani, nariko nduhira ubusa nilikuwa nachokea bure, ariko umunsi jewe bangwijije na Yesu lakini wakati mimi waliniongezea kwa nabanda Yesu, nije rero mbaho niliendelea naishi, ariko muri jewe havanganyemo na nujya Yesu batugwije. lakini mumie pamechanganyika na yule Yesu ambaye ameniongezea eko. Let me show you this. Acha nikuoneshe hiki. Okay, listen this. Sikiliza hii. 5 5 fois kuongezea 1 égale 5. ni 5. Cette 5 là Hii 5 n'est pas le même que celle-ci. sio kama hii ya Parce que hapa. cette 5 qui est ici, Hii 5 ambayo iko c'est le hapa produit de 5 1 1. ni mzao wa hii 5 ya 1. Abarengana Wanaopita bashoboye kwibona 5 nk'iyi, wanaweza wakaona 5 ni ariko hii, iyi 5 yo nga lakini hii 5 ya hapa irakomeye kuruta iyo ni nga. kubwa kuliko hii ya hapa. Ndabagoye gato muri matematike cyangwa imbanda. Na wasumbua kidogo au So niendelee? now 5 5 fois 0 kuongezea 0 égale 0. ni 0. Ibaze rero Jifikirie hariyo sasa. 5 zibiri nga, Pako 5 mbili hapa. iyi 5 yo nga Hii 5 ya baza hapa kugwiza na 1, wataongezea kwa ni 5 1. yo nga Na hii 5 ya baza hapa kugwiza na 0, wataongezea kwa zose 0. ni gangi. Zote ni gangi. Twese turi 5, Sote tuko 5. twese turi 5, Sote tuko ariko 5. turindire gato. Lakini tusubiri Inyuma yo kidogo. kugwiza Nyuma ya uyu 5 kujumlisha arasibangana, hii 5 undi itafutika. 5 akajabuka. Huu 5 anavuka. Bigomba kuvuga ikirere, Maana yake nini? iyo ngaha ni inzu, Hii 5 ya hii ni niyo ngaha nyumba ni na inzu. hii ni nyumba. Iyi nzu kugwiza n'ubusa Hii nyumba kuongezea 0 n'ubusa, ni 0. ariko iyi nzu kugwiza na rimwe, Lakini hii nyumba kuongezea Ni 1 janzu. ni ile iyi nyumba. nzu iri ngaha Hii nyumba iko ni hapa. produit y'irya nzu fois Ni 1. uzao wa hii nyumba. Mbandanye nsigure uko ngwiye gusigura cyangwa ndabireke. Ni tafsiri gisi navyopata kutafsiri au niviache. Ya bado sabra. Now listen this. Sikiliza hii. Kumbe abubaka bose bariko barubaka ikizogwizwa n'ubusa, Wanaojenga wote wako wanajenga, lakini wanajenga kile ambacho kitajumlishwa na ariko 0. abubakana n'uhoraho Lakini wanaojenga pamoja na bubakanye no Mungu kugwiza rimwe bisobaserurira ivyo wanajenga kuongezea 1 vitakavyo watokelezea mazuri. abaterama Wanao bariko bateramira muri vide batandukanye wanatandukanye n'abaterama bateramana n'uhoraho. wako tofauti na wale ambao wamekaa wanakaa pamoja na Naje Mungu. kugusegera ikintu kimwe, Nimekuja kuombea kitu kimoja. aho winjiye hose usanga uhoraho, Penye unaingia aho kote ukatiye kukane hose Mungu. ukate n'uhoraho. Penye ukate ukatie ndani ya Mungu. Keibada ndachaza bredia madoska brahadia. Now listen this. Sikiliza hii. Kanumba yari umustari wa movie, alikuwa ni star wa movie. yarazwi. Alikuwa anajulikana. Sugu J yari umustari wa music, alikuwa ni star wa music. yarazwi. Alikuwa anajulikana. Kanumba kugiza n'ubusa, Kanumba kuongezea 0 ubusa ni 0. Sugu J nawe nyene yari star. Sugu J naye alikuwa ni Sugu star. J kugwiza Yesu. Sugu J ndacariko ndatahurika, Ngali naeleweka. ndacariko ndatahurika. Barashobora kukubona bakakugaya, wanaweza wakakuona wakakudharau. bagire barindire hagirwa multiplication Waoye subiri panataka kufanya mambo ya kuongezewa. barashobora kukubona bakakugaya, Wanaweza wakakuona wakakudharau. ariko barindire tugwize gusa, barindire tugwize. Subiri tuongezee tu. Wewe ugwizwa na rimwe, kuongezewa 1. abandi bagwizwa n'ubusa, bacika ubusa. Wanaongezewa na 0 Can I na kwa prophesy? 0. Aya, ndatahuritse, ndiko Ndio ndatahurika, naeleweka. ndiko ndatahurika. Ndio naeleweka. Ari abantu batubona Kuna watu wanatuona bakatwitega ko tuzopfa ejo, wanasubiri kwamba tutakufa ni kubera kesho. ko batazi igitigiri tugwizwa Ni naco. kwa sababu hawajui hesabu ambayo tunaongezewa Tugwizwa nayo. na rimwe, Kuongezewa na 1. bakatubona babandi, Ndio wanatuona wale ariko wale. tuvanganye na kijya kimwe batugwijije naco. Lakini tumechanganyika na kile kimoja ambacho ametuongezea eko. Ndatuye mu izina rya Yesu, Nakiri katika jina la yuko ngiye Yesu. kukugwiza na rimwe mu quartier baraza kumenya Ya kuwa na kuongezea na 1 mkate watakuja kujua. This so powerful. Ikino kintu kiugira ntangaza Hiki jewe. kitu kio kinashangaza mimi. Ye makade basoba dia ada. Listen, ababonye produit Wanaoona produit baca bamenya wanafika wanajua igituma yajabutse, sababu gani imevuka. ni kubera ko yivanganye n'ujabura. Ni kwa sababu imejichanganya na yule navuka. Ndabireke kano kana mubisanzwe gatanu kugwiza na kimwe, Kawaida 5 kuongezea 1. uravye neza Ukiangalia vizuri iki kimwe nukibona, hii 1 hauioni, ariko iki kimwe nico catumye iyi gatanu ijabo. lakini hii 1 ndio ilisababisha ile 5 inavuka.
ugiye mu quartier ukienda mkartie ukababwira yuko ufise Yesu, unawaambia kwamba uko na Yesu, bakubona ng'umusazi kuko nawe babona, wanakuona kama msazi kwa maana kuko hawakuoni. kimwe cyaciye civanga muri wowe kugira ngo aboneke wewe. Kwa sababu moja lijichanga ndani yako ili paonekane wewe. Yesu ni gitigiri cemera kutwivangamo naho kitaboneka. Twebwe turabizi igituma twajabutse ni kubera ko twajabukanye nawe. Yesu ni hesabu ambayo inakubali kujichanga ndani yako. Sisi tunavijua. Sababu gani tumevuka? Ni kwa sababu tumekubali kuchanganyika pamoja naye. Ndacatahurika. Ningali naeleweka. Ndacatahurika. Ningali naeleweka. Now listen this. Sikiliza hili. Barashobora kubona amatama ni yaya. Wanaweza wakaona mashavu ni yale yale. Ariko babwire. Lakini waambie. Nao yabona yaya. Hata kama unaona ni yale yale. Na kimezega yaya andi. Kama yale yale. Barashabona wa munwa ni wa undi. Wanaona ule mdogo. Ariko bwira abasore mwagendanye. Lakini ambie wafitana. Umunwa ni wa undi. Mtama ni ule ule. Ariko mugikora matiri langa ga kwa kundi. Kuko Dar es Salaam prophet of Jesus. Ndacariko ndatahurika. Ningali naeleweka. Barashobora kubona soko na maboko ni yaya. Wangali wanaona mikono ni ile ile. Ariko bwira bakuramukije kera. Lakini ambie wale kusalimia zamani. Murabona yaya andi. Unaenda kuona zile. Ariko ntagikora masturbation ga kwa kundi kuko ari ikindi kintu carayivanze. Yes. Lakini hayafanyi tena masturbation kwa maana kuna kitu kimejichanga ndani. Ari abantu batahuye vile kuna vuga. Kuna watu wanaelewa nini nasema. Bavuga ngo pradeka pradina haza. Ya barashobora kukubona umugufinga kwa kundi. Wanaweza kuona wakakuona vile vile. Ariko babwire ngo uyu jewe ni jewe mvanganye na Yesu transparent. Waambie huyu mimi ni mimi nachanganya na Yesu ambaye haonekani. Aya. Ndabiza nde change ndabirungike. Ni vilete au vitumane pangine. Ndabivuge change ndabibike kubwo kwa kandi. Ndabisuke vyose change ndabigaba. Uhoraho Mungu igitigiri rimwe ni hesabu moja. Can I prophesy? Prophesy. Now listen this. Sikiliza hii. Niko ndarondera agakuru keza. Niko natafuta habari nzuri. Tunda agakuru keza. Niko natafuta habari nzuri. Ndarondera agakuru keza. Niko natafuta habari nzuri. Bisanzwe Petero. Kawaida Petro Babonye kukiyaga. walimwona katika bahari. Yarafise amatama. Alikuwa na mashavu. Na Petero yamaze gukizwa. Kama Petro ambaye ameshaokoka. Ariko Petero kukiyaga. Lakini Petro baharini. Igitutu chiwe charateritiro. Kimvuli chake kilikuwa kinasababisha usingizi. Ariko Petero w'inyuma y'agakiza. Lakini Petro wa nyuma ya wokovu. Ushiza bagwayi mwibarabara chamu. Ukitia wagonjwa katika barabara ambaye anapita yeko. Igitutu chiwe kikawa chako. Kimvuli chake kiwapita eko. Mubisanzwe. Kawaida. Igitutu nicho kitibesha. Kimvuli ndio chenye akisemagi uongo. Ingo. Let me show you this. Acha nikuonesha hiki. Urenganye wambaye costume. Ukipita umevaa costume. Abaravye igitutu barakibona. Wenye wataona kimvuli wanakiona. Usubi inyuma ukambara umupira. Ukirudia nyuma ukivaa mpira. Baguma babona igitutu. Wanaendelea wanaona kimvuli. Nibabona costume. Hawaoni costume. Jesus. Prophet of Jesus. But now listen. Sikiliza. So now. Hivi. Iki gitutu cho kirabizi. Hiki kivuli kinavijua. Jendi gitutu cha Joshua chambaye costume. Mimi niko kivuli cha Joshua kimevaa costume. Ikindi kiramenya jendi gitutu cha Joshua chambaye umupira. Na kingine kinajua mimi ni kivuli cha Joshua kimevaa mpira. Gitutu cha Petero. Kivuli cha Petro. Kilikuwa kinavijua. Jewe singiri gitutu cy'umurovyi. Mimi siko kivuli cha mrowaji. Jewe ndi gitutu cha Petero na Yesu kuko ni Petero na Yesu bivanze. Iki gitutu muona. Mimi niko kivuli cha Petro na Yesu kwa maana Yesu amejichanga. Hiki kivuli ambacho kinaonekana ni kivuli cha Petro. So malaria, sida, diabetes. Zihuye ni gitutu. Zikikumbana na kivuli. Zenyewe zamenya ngo iki gitutu kidukoze. Zilikuwa zinajua hiki kivuli ambacho kinakugusa. Si gitutu cy'umurovyi. Sio kivuli cha mrowaji. Iki gitutu tucumvamo Yesu. Hiki kivuli tunakiona mo Yesu. Like Jesus. Deeper prophet of Jesus. Mbandanye change ndabiza. Niendelee au ndatuye mu izina rya Yesu. Nakiri katika jina la Yesu. Nimba batabizi. Ikiwa hawakijui. Igitutu chawe kibamenyeshe ko wamaze kuvangana na Jesus. Kivuli chako kiwajulishe kama umeshachanganyana na Yesu. So now listen this. Hivi sikiliza hiki kitu. Winjiye muri biro. Ukiingia ndani ya biro. Ufise AD. Uko na AD. Barakiriye mu AD. Wanapokea mu AD. Ari igitutu chawe nigifise AD. Lakini kivuli chako hakina AD. Igitutu chawe gifise nivo ya Yesu. Nibinjiye mu AD. Ayaya ba. Kivuli chako kiko ndani Yesu. Hawapokei mu AD. So igitutu chawe kirabizi ko ari
kirimo umumetre ametriza amametre. Kivuli chako kinavijua kwamba kimewemo ndani metre ambaye Naje rero kukubwira nacho bitwaye uko bakubona, haijalishi wanavyokuona, nacho bitwaye uko bakwita, haijalishi wanavyokuita. Ego nivyo Ndiyo, ni kweli. baracakwita Kabudesia, Wakati wanakuita Kabudesia, ariko remember lakini ukurimo afite irindi zina. Mwenye yuko ndani yako yuko na lingine jina. Bisigura ngo witwa Kabudesia Yesu. Maana yake Kabudesia, jina lako Kabudesia Yesu. My God, my Jesus, natahuritse cyangwa ndagisubira? Nimeeleweka au nikirudiemo? Niwabona ndagukozeko, Ukiona nimekugusa, sukuboko kumusani, sio mkono wa msanii, nukuboko kwavanganye n'ukuboko ni kwa mkono Jesus ambao inside. unachanganyana na mkono wa Yesu. Abantu benshi baribaza kubera ko uyu muntu akora ku bantu bakagwa. Watu wengi wanajiuliza kwa nini huyu mtu anagusa kwa watu Mubisanzwe si wanaanguka. uyu muntu. Kawaida sio Ababona huyu nabi babona mtu. ku kuboko, Wanaona ariko babona vibaya- neza babona kwa kuboko kuri muri kuno kuboko. Prophet of Jesus. Ariko nibaza kubera ko umuntu ankora ko ngaca numva sirikwi. Kwa nini mtu ananigusa nasikia siri? No, je sindi Regide zo Mimi kama. siko Regideso. Ariko source y'ubuzima iri muri jewe ishoboye kugusukamo ivyo igomba kugusukamo. Lakini source ya maisha iko ndani mwangu, naweza kumwangamo venye Mukanya nataka gato kumwangemo. nimba utaza kubimenya diabetes iraza kubimenya ko nagukoze. Muda mchache kama hautakuja kuvijua, lakini diabetes utajua kama nimekugusa. nimba utaza kubimenya ubukene bwaguteye buraza kumenya ko nagukozeko. Muda mdogo kama hautakuja kuvijua, lakini umasikini ulikupiganisha, Mukanya utajua gato kwamba nimekugusa. nimba utaza kubimenya imwe mu y'ubusiribateri iraza kumenya yuko uwaremye mariage ndimo yagukoze. Prophet of Jesus. Muda mchache utakuja kujua kwamba roho ya usilibateri itakuja kujua kwamba sio mimi nilikugusa, Ndakuzi ni jambo yule liko aliumba ndumva, ndoa. ndakuzi jambo liko ndumva. Nasema neno Asangwa liko uhoraho nasikia. ari mu ruhande rwacu. Ikiwa Mungu yuko ngambo yetu, Asangwa uhoraho ari mu ruhande ikiwa rwacu. Mungu yuko ngambo yetu, Uwo tugwanya wa kutupiganisha. uwo ugira ngo mama Kayi araza kukugwanya. Unazani mama Kayai? Ndaheza ubuzima bwawe. Nabariki maisha yenu. Ndacariko ndatahurika canke ndabizane ku mugoroba. Ningali naeleweka au nivilete Now listen, jioni? bavuze rero ngo iyo Sikiliza. atari uhoraho ateramiye igisagara. Wanasema isingekuwa ni Mungu analinda mji. Kumbura asanzwe ari umuzamu ku bantu biwe. Kumbe Mungu ni mzamu kwa watu wake. Atermera gukoroze kuko abazamu bose wibaza ko baramerewe nabi. Uyu ya muzamu wo mu Kamenge ni wamerewe nabi. Umuzamu wo muri presidence ni boss. Terme na kusumbua. Unafikiri kwamba wazamu wote wanaishi vibaya? Mwenye yuko vibaya ni zamu wa Kamenge, lakini zamu wa presidence haishi vibaya. Wabitahuye. Ngoresheje terme yuko uhoraho ari muzamu ucunga yitwande. Nikitumikisha terme ya Mungu kwamba ni zamu, yule anayelinda jina lake nani? Yitwande. Jina lake nani? Nabajije ucunga inzu bamwita gute? Anayelinda nyumba jina lake nani? Bamwita gute? Wanamuita Ni nani? bande Imana icunze. Wanani Mungu analinda? Ibaze Imana yemeye kwitwa umuzamu ku buzima bwawe ni igiki tokora ku buzima bwawe. Tuwaze People Mungu sometimes alikubali don't kuwa understand. zamu wa maisha yako. Kinini kitagusa kwa maisha yako? Oh my God. Ni Imana itaramiye igisagara ca Ni Bujumbura. Mungu ambaye Ni analinda Imana mji wa itaramiye igihugu Bujumbura. cacu. Ni Ni Mungu Imana anayelinda itaramiye Mungu. Afrika. Abavyizera bavuge amina. Ni Mungu anayelinda Afrika. Wanaoamini waseme amina. Ndiko ndumva ko ndiko ndatahurika. Niko nasikia kwamba niko Nao ari abantu naeleweka. basitara ngo ukuntu kubura indero Imana uyisizamu apana kwitizamu. Imana barayikubisa inkoni kugira ngo mbeho. Kuna mwenye iko anakwazika nasema Mungu namuita zamu. Hapana kumuita tu mzamu. Mungu alipigwa fimbo ili mimi niishi. Yemeye ko muri Israeli bamwita umwami w'abamaraya kugira ngo jewe nkizwe. Alikubali Israeli wamuite mfalme wa malaya ili mimi niokoke. Yemeye no kuja ku musaraba atambaye kugira ngo jewe nkizwe. Amekubali hata kwenda msalabani bila kuvaa ili mimi Ni niokoke. Imana yemera amazina yose boyita kugira ngo wewe uroranigwe. Ni Mungu ambaye anaweza kubali majina yote wanaweza kamuita ili wewe uwe salama. Ndagomba yuko umenya ino Mana ndiko ndavuga. Nataka ujue huyu Mungu ambaye Ndaheza ubuzima bwawe uko barabitaho. Nabariki maisha ya wale wako wanaelewa. Listen now, umurongo wa kabiri. Mstari wa pili. Birushiriza ubusa kuzinduka kare. So just ndababujije kuzinduka ariko ngabavuze ngo birushiriza ubusa kugira iki? Wanasema kwamba wanajichokeshea bure kuamka mapema. Mukajya umutsima w'ubutame. Kumbe ari umutsima bajya n'umutsima w'ubutame. Kuna mkate ile ambayo wanakula na ule ambaye hawali. Ari umutsima w'ubutame. Ugali unakula umechoka na ugali unakula bila kuchoka. Hari ubugari ujya warushe n'ubundi ushobora kujya utarusha. Mwese murandavye mugomba kuvyo ngomba kuvuga. Hapa nyote mnaniangalia mnataka kusikia nini nataka kusema. Kama kuna kuchoka. Hariho kuruha cyane. Pako kuchoka sana. Kumbe kuruha nibingana. Kumbe kuchoka haviko sawa. Nimba hariho kuruha cyane. Kama kuna kuchoka hariho no sana. kuruha cyane gose. Pako na kuchoka sana sana. Sinaje kubabuza kuruha ariko naje gukuraho kuruha cyane gose kuko nivyo Imana igomba gukura ku bantu. Sikuwakataza kuchoka lakini nimekuja kutoa ile kuchoka sana. Reka nabereke. Hariho umuntu ngaha hagati muri mwebwe.
Kuna mtu katikati yenu hapa kugira ngo aronge 1 million ili apate 1 million afyatura amatafari kugezaho hano panakwa mabobera, anafyatuaga matofari kugira mpaka Ego, hapa si panakuwa cha. mabavu. ariko ari uwundi kugira ngo aronge 1 million agira gusa gutya ndungikira 1 million. Kuna wakati mwingine anaweza akapata None kusema umuro wo apate milioni guterura apiga tu telefone simu. n'umuro wo gufyatura birangana. Sasa mchoko wa kupokea Ndagusengera simu na ufyatura mchoko wa amatafari cyangwa kufyatua ndagusengera tofari. uterere telefone. Ni kuombea ufyatue tofari au ni kuombea upate simu? Yes, prophet. My God, ndiko ndatahuri. Niko naeleweka? Ya. Ni Imana ivuze Ni Mungu anasema. ngo apana abikunda ivuze umuntu personnel. Anasema mtu peke Uwo yake. uwo akunda Yule ambaye anapenda. abimuhera mu itiro. Anampeaga ndani ya usingizi. Bakundwa, sindabagiye ngo mugende mujyame kugira ngo murote mujye inyama mucyo bibaza ngo mwari inyama zijya si inyama bijya n'ibindi bintu baba. Siwaambii mwende mlale mwote mko mnakula nyama zile, sio nyama, kuna vingine vitu Kuguhera wanakuwa mu hapa. itiro. Kukupea ndani ya Ni usingizi gukora gake ukaronga byinshi. ni kutumika mara kidogo unapata Nivyo vingi. bita 0 effort. Vile wanaita Change zero effort effort. minimum. Bakundwa, abakora cyane sibo bahembwa menshi, byari kuba gutyo abakarani nibo bari kuba abatunzi cyane kuruta bicara mu mabiro. Wapendwa, wanaotumika sana sio ndio wenye wanapataga pesa nyingi. Ingekuwa hivyo wakarani wangekuwa wanapata pesa nyingi kuliko wale wanakaa mbiro. Raba wewe Angalia weye, wahembwe nimba ari 5 million chagiye. ulipokea 5 milioni ile wakati. Ariko wewe Lakini uchugira weye umukarani aterure 50 kilo unataka karani anyanywe 50 akusavye kilo. 2 million wa mushenzi aricho wakoze. Akikuomba 2 milioni unamwambia wewe shenzi, kuna chenye umefanya. Uko niko shetani akwemeza uko atacho wakoze igihe ukeneye umushahara munini kukinu wakore. Hivyo ndio gizi shetani anakubalisha kwamba hakuna chenye umefanya wakati unahitaji mshahara katika kitu kikubwa umetenda. Nagomba sengera abantu muri kano kanya. Nilitaka kuombea watu katika huyu muda. Imana iborohereze mu kuronka. Mungu awarahisishie ndani ya kupata. Narivuze Imana iborohereze mu kuronka. Mungu awarahisishie mkupata. Ndakasubiremo Imana iborohereze mu kuronka. Mungu awarahisishie mkupata. Mushobora kuba mwariganye. Mnaweza kuwa mmesoma naye. Umwe agasinya contrat ya 5 million. Umoja anasinya contrat Undi ya 5 agasinya milioni. contrat ya 300,000. Ungine anasinya contrat Uwa ya 300,000. Wa 300,000. Bamurungika gutwara ibipapuro n'ivyataka akabizikurura abirondera hatabibitse. Wanamtumana kutafuta makaratasi, anaenda kuzukurua na hata vile Uwa ambavyo 5 million kuzika. nawe. Mwangine wa 5 We milioni. asinya gusa gutya. Ye anasaini tu hivi. Muraga. Mnaelewa? Ndagushire muwe mugwi abaruha cyangwa boroherezwa. Ni kutia katika kundi gani, wanaochoka au wanaorahisishiwa? Wanaorahisishiwa. My God. Mungu wangu. Ndatahuritse change muri ko maranda. Naeleweka au? Now listen this. Sikiliza hii. Kaba hadinos ka hadija as. Now listen this. Sikiliza. Itomate Tomate zine 4 misoko yo mukamenge msoko ya Kamenge zishoboye kugugwa 500. zinaweza kuuziwa 500. Izo tomate nyene zine muri vile muri rohero. Hizo tomate 4 mrohero au Ukazigura 3000. ununua 3000. Ishati mukamenge Shati ushobora Kamenge kuyigura 3000. unaweza Iyo kuinunua shati nyene muri village market hiyo shati village ukayigura market 30000. unainunua Bose baranguye kumwe. wote wamerangua Umwe yunguse 27000. umoja Undi yunguse 2000. wengine amefunguka. Ndakusengere wunguke 2000 change 27000. Nikuombe ufaidike 2000 au 2027. Eske ndiko ndatahurika ivyo ndiko ngomba kwigisha nga? Je, niko naeleweka vile niko nafundisha hapa? Ni jewe muntu wa mbere suri n'abantu gukora ariko ndiko ngomba yuko abantu bagiye gukora boroherezwa mu vyo bagiye gukora. Ni mimi wa kwanza nasukumiaga watu mkufanya kazi, lakini niko nasukuma watu muyale ambayo wanaenda kufanya we maraisi. Urazi munateka iwanyu umukozi bamwita umuboyi. Unajua mtu anapiga kwenu wanamuitaga Kora boy. kwagira iki? Ateka akati bitunguru. Kwa sababu anapiga. Ari na undi kata akati bitunguru muri presidence. Kuna Bamwita umuboyi bamwita fonctionnaire. Même métier, pas même nom. Na wengine anapiga mu presidency wanamuita professional. Kazi moja Même lakini métier, pas même nom. kazi moja lakini jina sio No limoja. mugutahani batahakumwe. Hata mkurudi nyumbani hawarudiagi Atahana ni pamoja. modoka, numuboyi ariko atahana imodoka. Ni boya lakini anaendaga na gari. Uwi wawe afashe n'ikinga. We amafaranga ugiye kuyonona ufata ikinga hajya kwa Sioni ni wale kugenda na maguru. Wakwako kichukua gari unaanza mshania we. Kwa nini unaenda na kinga? Si ungeenda tu la miguu pale kwa Sioni. Ndagusabira yaye mavuta. Nikombe mafuta gani? Ata baje abantu bandika kuri secretariat public babita ba secretary. Wale watu wanaandika ku secretary wanawaitaga. Babita ba secretary.
Wanawaita Ama kwa wao ni sekretari. bamwita secretary. Alafu waoni wanamwita aje sekretari. Wanachangia jina umoja anataza vitumbula ungine naye anasaidiaga mainchi. Basangira izina umwe ntaniza ibitumbura na mahera y'ibitumbura afise kandi Imana rero iravuze ngo abo akunda abahera mwitiro. Mungu amesema wale ambao wanapenda na wapatilia ndani ya usingizi. Yandungitse kugira ngo ndabasengere bitangure kuborohera. Amenitumana ni waombe ili vianze kuwa virahisi. Amena ya wirane ya makenga. Yandungitse ndabasengere vyoro. Tuma ili ni waombe mrahisishiwe. Ndatahuritse. Naeleweka. So okay. Now, ngumi yacu Huyu binti wetu yari yivujije imyaka ingahe? alikuwa amejitibisha miaka ngapi? Nivujije imyaka 3. Imyaka 3. Miaka 3. N'amafaranga barayatanga? Na pesa zote Oya ulitu. nari nivurije kuri rujya rupapuro rwa ntaho nikora. Bo bamwe batanga amafaranga ariko yarafise urupapuro rwa naho nikora dore. Okay, leta yarakurira kuko naho nikora bisiga ngo Leta imekulipia. Aje wari wamaza amafaranga yacu kuko Ulikusha maliza pesa zetu. Ego. Urupapuro rwa naho nikora ni twebwe turi ya OBR, that means is our money, sivyo? Karatasi ya wale ambao hawajiwezi ni Aliko ni sisi sawa. ambao tunalipa OBR. Ico gihe cyose Hiyo nyakati ni ari zote bwahure no gukira. alikuwa hajakutana na Ariko kupona. arajenga Lakini anakuja Imana hapa. imwereye mwitiro. Mungu anampenda na Abonye umuntu araje. anaona mtu anakuja. Umuntu afise ibiro atari na vyinshi nk'abaganga yahuye nabo. Mtu ambaye ana vilo vingi kama waganga alikumbana nao. Atambaye na costume nk'abaganga yahuye nabo. Havai costume kama waganga alikutana Araje. nao. Kama baba, kene professor. Kene Uyu muntu yasaze. huyu mtu amesara. Kene professor. Naweza nikatabiri. Uyu mugabo yabonye ko mfise bekiye. Ariko aravuga ibintu vya kekenai kenai. Ni makenai bifashika. Huyu mtu ameona kama alikuwa na bekie kwa sababu vitu vya kenai Sana msaidie bekiye. nini? Agatabona Leta umuntu. bekiye. Na namusenge yawe afashe bekiye azishize hejuru gutya. Anachukua beki anazitia juu Hivi kabla wavyita hata kurongera hajakumwambia. mwitiro. Hivi wanaviitaga kupatia ndani ya usingizi. 0 ama arahinduki. Gorora ukuguru. Akagorora. Anageukia nyosha Haguruka, mguu ananyosha niyamuteni shimama. inshinge. Akumpiga hata Ahandi yo shindano. nishinge yaraziri. Haguruka. Shimama. Atangura gutwenga nk'umuntu bariko baradiga. Anaanza kucheka kama vile mtu wako anatekenya. Igituma twenze. Sababu gani amecheka? Abihawe atarushe nta numwe yigeze gutwenga bamuteye urushinge wowe kwa ariko Ame- my god daheza ubuzima bwawe. Amevipea bila kuchoka, amepona bila kupigwa sindano. Ari abantu ngaha Imana igiye kubakiriza mu itiro. Kuna watu hapa Mungu anaenda kuwaponeshea ndotoni. Ariyo n'abantu Imana igiye kubatungirishiriza mu itiro. Kuna hata watu ambao Mungu anaenda kutajirishia ndani ya Abo igiye usingizi. gukiriza mu itiro n'abantu basa guhaguruka mu kanya bumva vyaheze. Wenye anaenda kuponeshea ndani ya kupatishia ndani ya usingizi ni wale ambao Abagiye gutungirisha mu itiro n'abantu baza gushika mwira alo nakurungikiye $50,000. Watu ambao wanataka kutajirishia ndani ya usingizi ni watu watasikia simu, alo nimekutumia $50,000. Alo twagize inama twabonye uko utoga umupanga rondera inzu ya make tuyikugurire. That's the word of the release. Tumefanya mkutano, tumeona kwamba huwezi kuendelea Na kupanga. cyane cyane ko Tafuta lipa pesa ndogo jewe ndimwe mu bantu bagiye kugura inzu vyoroshe. My name sana is sana mimi Prophet. ni mmoja watu ambao wanaenda kununua nyumba kiurahisi. Ndaheza kibuzima bwawe. Nabariki maisha yenu. Ndaheza kibuzima bwawe. Nabariki maisha yenu. Ni bande bizera ko Yesu ari umwami. Wanani wanaamini kwamba Ni Yesu bande bizera ko Yesu ari Imana. Wanani wanaamini Ni kwamba bande Yesu ni bizera ko mfalme. yakubiswe ku bwawe. Wanani wanaamini kwamba amepigwa kwa ajili Baza yao. mugenza we rero. Ko Uliza yakubiswe jirani ku yenu. bwawe uri kurakubitwa ku bwawe. Kama amepigwa kwa ajili yako, je, wewe kunapigwa kwa ajili ya nani? Ari abantu bariko barakubitirirwa ubusanga. Pako wenye wako wanapigiwa bure Asanga hapa. ari umuntu bakubise kugira ngo ntukubitwe. Ikiwa kuna mtu ambaye walipiga ili wewe usipigwe. None uri kwa aragukubita agukubita ku bwande. Yule ambaye yuko anakupiga wewe sasa anakupigia kwa ajili ya nani? Okay. Ndaheza ubuzima bwawe. Nabariki maisha yenu. Tugiye kweza ngaho before we pray. Tunaenda kumaliza funiomba. Abana nibo ngabire uhoraho atanga. Watoto ni karama ambayo Mungu anatoa. Imbuto zo munda nizo mera atanga. Mbegu za tumboni ndo hiyo anayotoa. Kumbi Imana kiretse gutanga ibindi ishoboye no gutanga abana. Kumbe Mungu kuacha kutoa vingine anaweza akatoa hata watoto. None ndondera abana cange ndondera Imana. Sasa nitafute watoto au nitafute Mungu? Wait. Urondeye vyose uburondeye ukutari. Ukitafuta Reka ndakwereke. Subiri Mubisanzwe nikuoneshe. Yesu niwe vyose muri vyose. Yesu Bisigura ngo urose Yesu urose vyose muri vyose. Ukipata Yesu umepata vyote ndani ya yote. Listen now. Sinanse yukuja gukora. Sikukataa uende kufanya ukorere kazi. muri Yesu kuko vyose ubironga kubwiwe. Lakini uende utumikie ndani ya Yesu kwa maana yote unayapata kwa ajili yake. Ari ngo ya abana n'abagabo bya baza abagabo bashika ibihumbi bari ku isi
bazi kuryama neza ariko batigeze bavyara n'umwana n'umwe haciye imyaka 10. Uliza wa baba wako duniani ambao wanalala vizuri lakini miaka 10 inapita hawajapata hata mtoto mmoja. Ugira ngo ni acte ituma umwana avuka cange n'Imana yivanga muri acte kugira ngo umuntu avuke? Je, unawaza ni matendo yanasababisha mtoto anazaliwa au ni Mungu anajichanga ndani ya matendo inasababisha mtoto anazaliwa? Mubisanzwe narinje kugusaba ngo ufate ubuzima bwawe ubugwize n'uhoraho, Nilikuwa ufate nakuja akazi kawe kuomba. ukagwize n'uhoraho, ufate urudandazwa rwawe urugwize n'uhoraho, ufate isengero ryawe urigwize n'uhoraho. Nilikuwa nakuja kuomba kikawaida, uchukue kazi yako uzichange na Mungu, uchukue vyako vyetu vichange na Mungu. Icyo naje kuvuga nico cyonyene. Chenye nimekuja kusema ni hicho tu. Ku radio, hapo ni ku radio. Tugomba dutangarize abantu babize electromechanique yuko bariko baratanga akazi. Tulikuwa tunataka tutangazie Aina makuru mukiro na matangazo. Wewe uci ufata diplome yao. Wewe unachukua diplome. Maana jana nanje. Mungu uende pamoja nami. Urakubise photocopy. Unapiga photocopy. Ukiye haja kuri photocopy conform. Unaenda pale kuphotocopy. Maana jana nanje. Mungu uende pamoja nami. Ukiye kudepose. Unaenda kudepose. Maana jana nanje. Mungu uende pamoja nami. Uzokwakira diplome azokwakira diplome ivanganye n'uhoraho itandukanye n'amadiplome abandi bazanye. Atakayepokea hiyo diplome atapokea diplome yuko tofauti na vingine, kwa maana ni diplome ambayo imejichanga na Mungu. Natanguye gutahurika. Naanza kueleweka. My message yangu nije kukubuza gukora. Haikuja kukosesha kazi. Ariko igomba yukugwisa Imana n'akazi ukora. Lakini inataka uongezee Mungu katika hiyo kazi ambayo unafanya. Avuze ngo nuhoraho. Mungu anasema ni mwenye yupo. Nimba ahoraho hose. Ikiwa yupo pote. Ikimubabaza nukubona umwirengagiza kandi ahari. Kinachomuumiza ni pale ambapo unakuwa haumjali na wakati yuko. Nigiye uri kuradandaza wibaza ngo udadanza wenyene kandi Imana yitwuhoraho no kwisoko iriho. Bisaba yuko no kwisoko uyivanga ni tomate zawe kugira ngo imenye ngo no muri ibi bampaye ikibanza reka ndavyivangemo. Ni wakati unakuwa uko unachuuza au kuchanga na Mungu katika tomati zako, na hayo unafikiri anasema acha hata haya nijichange ndani yamo. Ugiye gupanga inzu, ukienda kupanga nyumba, vuga ngo Mana nsanzwe nzi ko witwa uhoraho no ngaha tuzoba. Sema Mungu nakutana unajua kwamba wewe uko mwenye yuko. So uje kukwirukana azaba agomba kukwirukana wewe n'uhoraho bizomushobokera. Yule atakaye kuja kukufukuza atakuwa anataka kufukuza wewe na Mungu. Uje kukwishuza azoba aje kukwishuza wewe n'uhoraho bizomushobokera. Yule anayekuja kudai atakuwa anataka kudai wewe na Mungu, je bitamkubalia? Ni bande bumva ko no basabira yo. Wanani wanasikia kwamba naweza nikawaombea. Je, nibaza ko ndiko ndatanga mabanga y'ubuzima bwanje of course. Naweza kwamba mimi niko na toa siri za maisha yangu. Kuko nico cyonyene gituma ntatinya muri situation yari yoyose. Kwa maana ndo chenye kinasababisha siogopi katika hali yoyote. Je, urambira business ya 100 million ngakubwira ngo nzoyazana. Mimi unaniambia business ya 100 million nakwambia nitazileta. Gatambwira Imana urumva batubwiye. Nafikiri namwambia Mungu nasikia mimi wamekwambia. Ko wewe uhoraho ugendana nanje parto. Wewe uko na unatembea na mimi popote pale. Twende tustafute. That means igena yabuze ndamubaza naho yabuze change ni jana. Maana yake anapozikosa huwa anamuuliza na umezikosa au mimi peke yangu. Bakundu ayo yabura. Wapendwa anaweza kazikosa. Ndaheza kibuzima bwanyu. Na bariki maisha yenu. Alors now sasa mu Filipo twumvise yuko wa Filipi tumesikia kwamba nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane ikamwajya zina rirengeye andi mazina. Ndicho kilichosababisha Mungu akamtia juu zaidi kuliko majina baza mugenza yote. Witwande. Uliza mwenzako jina lako nani? Bamara kubwira ngo bitwa Bisamunyu, abandi bakubwira amazina sinzi. Wamoja watakwambia Bisamunyu, wengine sijui. Igituma mubajiji ryo zina ni kubera kutarizi. Sababu gani unamuuliza jina? Ni kwa sababu haujui. Change na urizi ni rizwi na benshi. Hata kama unalijua wewe halijulikani sana. Ariko hari izina ryashizwe hejuru kuruta amazina. Lakini kuna jina ambalo limelewekwa juu kuliko majina yote. Kama my daughter. Njoo. Claire. Claire. Itwa Claire? Jina lako Claire. So now. Claire ara depose. Claire ana depose. Dossier. Yanditse konde. Inaandikwa ko nani? None iryo zina raza gukanga directeur cyangwa za gutuma tumenya ngo iyi ni Claire cyangwa ni biki. Hilo jina litasababisha linamkanga directeur au Claire Yesu ara depose. Claire Yesu ana depose. Uza gusoma ntaza gukangwa. Atakayesoma satashtuka. Ikimukanga niki? Kitakachomshtua ni kile. Yahuye n'izina ruta amazina yose. Alikutana na jina la majina yote. Utuvuga ngo directeur nazi Yesu. Directeur hajui Yesu. Ariko abakwima kazi si directeur na bazimu bari muri directeur. Lakini anayekunyima kazi sio directeur bali ni mizimu imekaa ndani ya directeur. Ego. Asangwa ari mizimu ikwima kazi. Iyo mizimu ni ikimenya. Nao bitandisweko. Wewe mu buryo buboneka basomye Claire. We abona Claire. Abadaimoni nabo nibasoma Claire. Basoma Yesu kuko na bataboneka. Babonye utaboneka. Ivyo barabibisa mu izina rya Kristo Yesu yandiswe. Can I prophesy? Prophesy. Now listen this. Sikiliza hii. Kugira ngo amavi yose
azapfukame mu izina ili magoti yote yapige ay'ivyo magoti mu chini katika ijuru jina la n'ay'ivyo Yesu, mu isi n'ay'ivy'ikuzimu. vya Now, duniani, mbinguni, hata vya kuzimu. ni bande bafite diplome nga? Wanani wako na diplome hapa? Genda ukore photocopy. Nenda uifanyishe Ile photocopy, ijya yindi wisige kuri ile nyingine uache hii, ijya wagize photocopy. ile nyingine Imbere ulifanya y'amazina photocopy. yawe Sema kwa majina. wandike ko Yesu. Uandike ko Yesu. Now, nije ndiko ndatanga direction prophetique. Mimi ndio niko natoa direction Ijya prophetique. usize mu nzu, Ile umeacha ndani, ijya ujya kudepoza ahantu. ile unaenda kudepose Wowe fasi. ukavuga ngo ababona baraza kubona iyi, ariko ibitabonwa biraza kubona rya zina ryanditse kuri ya yindi nasize Utasema muri yo. watakaoona wanaona hii, lakini vile ambavyo vionekana vitaona lile ambalo nimeandika Now the kwenye Bible jina. say this, Biblia inasema ngo yashizwe ijuguza amazina yose, ngo ibiri mu ijuru vile ambavyo viko n'ibiri mbinguni kuzimu na vya n'ivyo kuzimu mw'isi na vya bigiriki, duniani vinafanya nini? bigiriki, Vinafanya nini? bigiriki Vinafanya nini? imbere y'iki? Mbele ya nini? Hapana ya Yesu, Hapana, mbele ya imbere Yesu, y'izina. mbele ya jina. Harageze yuko abadayimoni bafukama imbere y'izina Yesu ryanditswe kuri diplome yawe. Parafika kwamba mapepo yapige magoti mbele ya diplome yako, diplome ambayo imeandikwa kwa Reka nsome Yesu, neza. Kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina. Mumvise ngo azofukama kubera ko yabonye Yesu. mumesikia atapiga magoti kwa ajili wameona Yesu. Yesu, Change bazofukama kubera ko bumvise Yesu. au ni kwa sababu amemsikia Yesu? Oh my God. Now listen this. Kumbe directeur general azosoma Claire ariko abadayimoni bamurimo basome Yesu. Igihe bagomba kumuzibira ngo ntaguha akazi baca bagenda kwanza ku mavi. Uratubabarira mutama twasanze niwe wanditse muri bino bintu. Oh my God. Kumbe directeur general atasoma Claire, lakini mapepo yako ndani yake atasoma Yesu. Genda mu nzu yawe uri umudamu. Nenda nyumba yako ukiwa huko mama, Umugabo wanje yatwaye kanaka. mume wangu amepeleka fulani, Ariko Jane njiye nga. lakini mimi naingia hapa Na kanaka Yesu. kama fulani Yesu. Now. Uwo mugabo azoza. Huyo bwana atakuja. Abadayimoni ba divorce baje ngo uno musi ndamwirukana. Mapepo ya divorce akideti leo tamfukuza. Wakifika basanga izina wakutane jina, bazokwirukana canke bazoja kumavi. watakufukuza au watapiga magoti. Ndacariko ndatahurika. Genda ku kazi uvuge ngo hano hakora Paul Emile ariko jewe ndiyizi nka Paul Emile Yesu. Hapa panatumika Paul Emile, lakini sema mimi najijua kama Paul Emile Yesu. Igihe bagomba gutanga promotion, Wakati wanataka kutoa promotion, abadayimoni ba anti promotion mapepo ya anti promotion bagomba guhaguruka, wakitaka kusimama baca babona izina, wanafika wanaona jina, barakwirukana canke barafuka. watakufukuza au watapiga magoti. Ndiko ndakwigisha ukuntu abadayimoni bagiye gufukama imbere Niko na y'ivyawe. kufundisha gisi gani mapepo yanaenda kupiga magoti mbele Ndiko ya ndakwigisha ukuntu vyako. abadayimoni bagiye gufukama imbere y'ivyawe. Niko na kufundisha gisi gani mapepo Ndiyizi yanaenda muri kupiga kino magoti mbele ya gisagara. vyako. Najijua katika huyu Umuntu arashobora mji. kuntuka Mtu anaweza ariko kunitukana, abadayimoni ntibashobora kuntuka. lakini mapepo hayawezi Ni bande kunitukana. bavyumva bavuge ngo pradiye madoska brahadizo. Wanani wanavisikia. Narababwiye akarorero k'ahantu naba. Niliwaambia mfano mahali ambapo Ahantu nilikuwa nasaba naishi. indaro. Pe nilikuwa naomba fasi Umunsi ya umwe kulala. ndinjira ndibagira. Siku moja nikaingia Ndasenga nikasahau. cyane nduzuzwa. Nikaomba sana Ndi kumwe nikajazwa. n'abandi bantu Niko b'abakizwa. pamoja na wengine watu Yari inzu walokole. y'umuyisilamu. Vilikuwa ni nyumba ya Muislamu. Ndabaherekeje. Nilipowashindikiza, Arahamagara umukuze wanjye. akaita binamu yangu. Nitamufukuza. Njo Ngiye mwirukana. kumwirukana ndamurindiriye nganda mwereke. Naenda kumfukuza, namsubiri hapa Ujya nimuoneshe. mukuze aca asanga mu ibarabara. Yule kuza kanikutana barabarani. Ebana mutama vyashusha hari. Mzee Umengo tayari umengo yari bishawaka moto. amavubi hari. Utafikiria mimi. Karabaye. Ndamuraba ndatwenga. Nikamwangalia Yamubwiye we nikacheka. ko aza kunkubita no kunyiruka. Alimwambia kwamba atanipiga na anifukuze. Jenja ndinjira. Mimi Kubera nikaingia. ko mu izina cyanje havanzemo n'izina Yesu. Kwa sababu mjina langu pamejichangamo na jina la Ushitseyo, Yesu. Nilipofika huko ndamushikiriye. Atangura urasenga cyane wewe. akaanza kucheka, Urase- ati unaombaga sana urasenga. wewe. No. Abadayimoni bari bavuze. Bari bazi ko baza kubona Joshua. Ariko agarutse babona Joshua Yesu arinjiye. Mapepo yalikuwa walisema, yalikuwa wanajua atamwona Joshua, lakini wakaona Joshua Yesu. Uzobigerageze gutya. Ubijaribu hivi. Upangia gutelefone ndaje kukwirukana. Mubwire ngo karibu twirukane. Apana karibu nyirukane, karibu twirukane. Mwenye unapangia na kwambia nakuja kuwafukuza, mwambie karibu tufukuze. Uchuja Hapana, mu karibu chumba nifukuze. uvuge ngo ni jewe nawe. Ni jewe nawe tubana ngaho. Leibradia. So adodoye rero. Odi. Yo, ulikuwa unalala. Warujana. Nilikuwa kuja kusalimia. Sawa tu. Na nije kukuramusa. Sawa gusa.
aza kwibaza mu nyuma ko vyamunaniye. Atakuja Hari abantu bariko kufikiria baravyumva bavuge amina. Atakuja kufikiria nyuma kwamba amemshinda. Kuna watu wako wanabisikia waseme Ico amina. ndiko ndatanga bacita formule y'ubuzima. Chenye niko natoa wanakiita formula ya maisha. Bacita formule y'ubuzima. Wanakiita formula ya maisha. Ariyo benshi imaze gushikira aho munakubwira ngo ndakwereka ariko ashitse agatangura guca bugufi. Kuna wengi walishafikia wanakwambia Ubu nitakuonyesha. rero lakini uzoza kufikiria azosanga nanyenyekea. wewe Imana ya Joshua. Hivi sasa atakayekuja atakutana wewe na Mungu wa Joshua. Now kandi Sasa. indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ariho Ulimi wote utakiri kwamba Yesu Kristo ni Mungu. twatangiye kuvuga kubijanye n'uhoraho. Tulianza kusema Kumbe uhoraho ninde? Kumbe Mungu ni Uhoraho ninde? Mungu ni Uhoraho ninde? Mungu ni Uhoraho ninde? Mungu ni. Kumbe Yesu wakiriye. Kumbe Yesu ambaye umepokea Numusiga mwishengero. haumwachagi kanisani. Nuhoraho. Ni Mungu. Ni munajana. Hamwendage sanaye. Aho uvuye arahasigara aho ugiye urahamusanga. Penye unatoka na pabaki, penye unaenda na pamkuta. Ndangirije kuri no formule. Aho uvuye urahamusiga, aho ugiye urahamusanga, aho uri kuraca muri kumwe niwe uhoraho. Penye unatoka unapamuacha, penye unaenda unapamkuta, na penye unapita mko naye, huyo ndiye Mungu. Ubu rero ngomba sengera abantu mu izina ryande. Hivi nataka niombe watu katika jina la Ngaha nani? arahari. Hapa yupo. Umusonga uza kwigira nk'umusonga ugomba kugarariza mu nzira uza gusanga wewe ni watashe wenyene. Watahanye nande? Kichome ambacho kitajifanya kwamba kinagarariza kitakutana njiani umeenda na Yesu. Umurozi yamagutingira muhira ngo akwereke aza gusanga wewe ugiye guhura n'abarozi ugiye guhura nande? Na Yesu. Chewe anayetaka kuharibia atakutana wewe umeenda pamoja na Yesu. So ubu rero ndashoboye gusenga. Hivi sasa naweza nikaomba. Nimba mwatahuye munyemere ndabasenge. Ikiwa mmeelewa niombeeni. There is people Mnaomba here. niwaombe. Aliba nusengera in the mighty name of Jesus. Kuna watu ambao unasema katika jina la Yesu. Unapona. Amen. Amen. Akiyumviriza. Anajisikiliza. Akisohoka. Akitoka tu. Naho nakize. Babarozi bo mu quartier mana. We yiteze guhura n'abarozi kuko atamenye ko Yesu aruhoraho. Naba muri Joshua gusa aba no mu cyumba ciwawe. Unakutana huyo mtu akitoka anasema hata kama nimepona, wale wachawi mkartie hiyo anakuwa hakujua kwamba ameenda pamoja na Yesu. Nibade bavyumva bavuge ngo ndumva ko wana ni wanavyokisikia waseme nasikia. That's why nico gituma ari abantu sengera ngaha kubera kutizera Imana ikacireka bakambona mu ndoto kandi ndiko ndabasengera. Kuna watu naombea hapa kutokuamini Mungu anafika na hata wanaonea ndotoni niko. Kugira ngo bamenye ko Joshua ataba ngaha gusa ahubwo Joshua iyo Mana ya Joshua no mu vyumba vyanyu iriyo. Ili wajue kwamba Mungu wa Joshua yuko hapa tu, wajue kama hata chumbani kwenu Mungu wa Joshua yuko. Ni bande bumva ko no basengera. Wanani wanasikia kwamba ni waombeye? Reka subire mu kibazo. Ni bande baje gusengera? Wanani walikuja kuombewa? Ni bande bumva ko Imana yanje yogira ikikora ku buzima? Wanani wanasikia kwamba kuna kitu ambacho Mungu wangu anaweza katenda juu ya maisha yao? Nanje Imana yanje rambye ko igomba gukora ibintu ku buzima bwawe. Na mimi Mungu wangu ananiambia kwamba anaenda kutenda makuu katika maisha yangu. Haleluya. Amen. Kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami. Kwa kuwa ukikiri na kinywa chako kwamba Yesu ni mfalme. Fasha rero wature vuga ngo Yesu no mwami. Kiri sema Yesu ni mfalme. Jivugire wenyene. Sema peke yako. Yesu no mwami. Vyongere shetani avyumve. Mwambie tena shetani asikie. Vyongera majina avyumve. Mwambie tena majini asikie. Yesu no mwami. Vyongera abakuroze bavyumve. Ongeza Yesu no mwami. Vyongere abaguhagurukiye bavyumve. Ongeza walokusimamia wasikie. Vyongere abadayimoni b'ubwoba bavyumve. Vyongeze wapepe wakusikie. Vyongere iyo ngwara iri muri wewe ivyumve. Rudi tena magonjwa kwa yasikie. Vyongere n'umushenzi shetani avyumve. Ongeza tena hata mshenzi shetani asikie. Vyongere n'intumwa z'abadayimoni zivyumve neza. Yesu no mwami. Vyongere n'ikuzimu bavyumve neza. Yesu no mwami. Vyongere n'abadayimoni bo mu miryango aho waturutse bavyumve neza. Ongeza hata pepo na familia kwa zinatoka. Vyongere n'abadayimoni bo mu kirere bavyumve neza. Ongeza hata pepo za angani zivisikie vizuri. Vyongere maimuna n'amajini bose bavyumve neza. Ongeza maimuna na majini wasikie. Vyongere niyo ntebe wicaye ko ivyumve neza. Vyongeze hata hii kiti ambayo umekaa heko ivisikie vizuri. Makofi mengi sana kwa Mungu wetu. Now, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye ni bande bizera ko yapfuye akazuka? Unaamini rohoni mwako kwamba Mungu amemtoa katika wale abizera ko yapfuye akazuka bashira ibiganza. Wanaoamini kwamba Yesu alikufa akafufuka waweke mikono juu. Abizera ko yapfuye akazuka bashira ibiganza. Wanaoamini kwamba Yesu alikufa akafufuka waweke mikono juu. Mubwire ko wizera. Bimuganirize mubwire ko mwambie kwamba unaamini. Mubwire ukwizera kuri ndani muri muganirize. Mwambie imani ambayo ibiganza byawe hejuru ama umubwire ico wizera. Weka mikono juu afu mwambie.
ndizera kuri Imana, naamini kwamba uko Mungu, ndizera ko wakubiswe ku bwanje, naamini kwamba umepigwa kwa ajili ndizera yuko yangu, ari wowe wampamagaye, naamini kwamba umeniita, ndizera kuri muzima kandi uri hano, naamini kwamba uko hai tena uko hapa, ndizera ko icyo ugomba gukora ngaho ari cyiza, naamini ndizera ko watumiye abantu kugira ngo bakize, naamini umealika watu ili waponeshe, ndizera yuko abari ngaha bose baza kubona ikiganza cyawe, naamini kwamba watu wote kwa hapa wataona mkono ndizera wako, yuko uwajarira wese aza gutahana umunezero, naamini kwamba watu wa leo kuja wanalewa ndizera watarudi na yuko furaha. uwazananye ubwoba aza gutaha atagifise ubwoba, ndizera yuko wariye uburozi aza kubudawa, Naamini kwamba leo kula vucha watautapika. ndizera yuko urota nabi agiye kurota neza, Naamini kwamba yule leo vibaya ndizera yuko anaenda kuota kubwawe vizuri. abari baboshwe ama mariage agiye kubohoka, Wale ambao walifungiwa ndoa wanaenda kufunguliwa. ndizera Yesu, ndizera Yesu, ndizera Yesu yavyawe na Maria aliozaliwa na Maria, kandi niwe yaremye Maria, tena ndiye aliyeumba Maria. ndizera Yesu yabayeho ijuru n'isi bitarabaho, Naamini Yesu ambaye aliishi kabla dunia ndizera haijakuwepo. Yesu muzima, Naamini Yesu maishani. ndizera ubuzima bwa Yesu, Naamini maisha ya Yesu. ndasengeye uko kwizera kwawe, Naombea uye imani yako. Imana ikorere muri uko kwizera muri kano kanya gato mu izina rya Yesu. Mungu atumikie katika huyo muda Amashi mchache. menshi ku Mana. Makofi mengi kwa Finally. Mungu. Bavuze ngo watuye akizera acagira iki? Azogira iki? Atafanya nini? Azogira iki? Mwe mwibaza ko gukizwa ari ukuba umuporoti. Gukizwa ni jambo rivuga salvation. Mugakiza harimo protection, sécurité, santé divine, délivrance totale na prosperité. Reka ndabisubiremo. Many of you, wengi kati yenu they think that the word gukizwa it's become umuporoti. wanajifikiri kwamba kuokoka vinakuja kuita mporoti. No. The Hapana. word salvation, agakiza ni gukizwa ni jambo salvation. Wokovu ni neno salvation. Mu jambo agakiza Ndani ya neno harimo wokovu protection. pamo ulinzi. Ndagufashe gutahura protection. Nikusaidie President agomba kufafanua kurengana ulinzi. nga. Abapolisi bababuzuye imbere ko arengana kugira ngo baprotege inzira yose aza gucamo. Raisi kama tapita hapa, wajeshi wanakuwa wamejaa njia nzima yenye tapita yemo. Bisigura ngo wakiriye agakiza imbere yo kuva nga abamarayika babajeje gupanga security kugeza ushikira muhira. Maana yake unapopokea wokovu, mbele utoke hapa, malaika watakuwa walishaandaa vitu. Security. Pili, ulinzi. Kugira ngo uguhagurukiye wese bamugwanya ataragukorako. Ili kila naye kusimamia wote wampiganisha kabla haja kugusa. Santé divine. Tatu, kugira ngo amagara meza akubera umugabane. 4 délivrance totale, ukubohoka kuzuye. 4 ni ufungulivu 5 kamili. 5 prosperité, kubera agakiza muri ko muri yaturira ngaho. kwa sababu ya wokovu ambao mko mnajifikiria. Ngomba sabe bino bintu bitanu vyose bidukorere kuri nataka no munsi. niombe hivi vitu vitano vyote vitutumikie. Tumize ibiganza hejuru. Bakize mikono juu. Ugutekereza kw'Imana siko kuituma itaba Imana ikaze. Upole wa Mungu sio ndio unasababisha siwe Mungu mwenye mkali. Ugutekereza kw'Imana ni ukwihangana kw'Imana kugira ngo ibane na bose. Upole wa Mungu ni kuvumilia kwa Mungu ili aweze kuishi na watu Ariko mu wote. bisanzwe irakaze cyane. Irera ku buryo ukwera kwayo ikudefanda n'inkomezi nyinshi. Ni mtakatifu mpaka utakatifu wake anodefendre na nguvu Ndukije nyingi. ibiganza muri kino kibanza. Napandisha mikono mahali hapa. Icyaguteye cyose Kilichokupiganisha chote gihure n'intare y'umuryango wa kikutane Yuda. na simba wa kabila la Yuda. Komeza ibiganza hejuru. Bakiza mikono juu. Ngomba ndekura ibintu bitanu agakiza kabemerera. Nataka niache vitu vitano ambavyo wokovu na wakubalia. Ndemezwa yuko abagwayi bose bakize. Nakubalisha kwamba wagonjwa wote wanaumwa wamepona. Ndemezwa yuko abadayimoni bose birutse kuko mwishamba ry'intare namuna rikiniramwo namuna kinira mwishamba. Nakubalisha kwamba mabebo yote yamekimbia kwa maana katika pori ya simba hakuna mtu anapachezea. Shira ibiganza byanyu. Uweka mikono yenu juu. Reka nababwiye ikintu. Sikiliza nikwambie Kuva kitu. unakoreye bikora nibwo bwa mbere Imana ikoze ikintu itigeze inyemerera gukora hagati mu bantu. Nico gituma mugiye guhura n'ivyiza abandi batigeze bahura nabyo. Kuanzia nafanya mikutano ndo tu ya kwanza Mungu ananikubalia kufanya kitu ambacho alikuwa hajafanya katika mikutano yote. Ndio maana mnaenda kutanana na mazuri ambayo hamjawahi kutana na maisha yenu. Iyi imaje mumbonye ko ivyuka cyane iyo abadayimoni bampagurukiye niyo nsanga ndiko nsenga nk'umengo ndiko ndatabagura ibintu. Hii sura ambayo mnaona ni sura ambayo inasimama aga wakati mapepo yameshimama na kwa sababu vile niko na chana Change iyo vitu. ninjiye mu ntara irimo abarozi bakomakomeye. Au nikiingia katika mji ambao una wachawi wakubwa wakubwa. Mwijoro ndota ndiko ndabatabagura
burindi joro nkabona barafukame kwambia ngo tubabarire utuvire mu gisagara. Usiku naonaga niko na wachana chana, lingine usiku nawaona huko wanapiga magoti eti tusamee ututokee katika mji. Mwijoro nabonye abarozi baje kufukama njyamye bambwira ngo tubabarire utuvire mu gisagara. Nilionaga watu wanakuja kunipigia magoti wanasema tusamee ututokee katika mji. Ubu rero umurozi yari yananiwe muri niveau 1, iyi niveau D ndamumenaguye. Mchawi ambaye alikuwa alishinda niveau M, niveau D na mbomoa. Umurozi yari yananiranye muri niveau 1, muri no niveau D ndamuta. Mchawi alikuwa alishindikana, ndavuze ngo ndamutamaguye mu izina rya Yesu. Nasema na mchana chana katika jina la Yesu. Gomeza ibiganza hejuru. Bakeza mikono juu. Ni ingwara yari yarananiranye irataguritse yose mu izina rya Yesu. Hayo yalikuwa yameshindikana, yachanike yote kwa jina la Yesu. Gomeza ibiganza hejuru. Bakeza mikono juu. I pray for you. Naomba kwa ajili yako. Ichaga kiza kazanira abantu cha mbere ni protection. Kile ambacho kovu naletea watu cha kwanza ni protection. In the mighty name of Jesus. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Ni mwakire protection. Mpokee protection. Abamarayika baguprotege amajana maza. Wakuprotege uendapo na uingiapo. Mwijoro no mu murango. Usiku na mchana. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. Akira security. Pokea security. Abamarayika bagusekirize. Wamalaika wakusekirize. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iherekeza ijambo ryayo kurishitsa. Neno la Mungu linasema Mungu anashindikiza neno lake kulifikisha. Reka muri security yawe babone Imana iri kuiraherekeza ijambo ryawe kugira ngo ryarishitse. Acha ndani ya security yako Mungu waone Mungu akishindikiza neno kulifikisha. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. Cha gatatu mugakiza ni sante divine. Cha tatu ndani ya wokovu ni sante divine. Reka amaraso yawe abimenye. Acha damu zako zivijue. Amagufa abimenye. Mifupa ibijue. Imitsi ibimenye. Mishipa ibijue. Umutwe ubimenye. Kichwa kibijue. Umutumba ubimenye. Mwili uvijue. Amaboko n'amaguru abimenye. Mikono na miguu ibijue. Yuko wakiriye amagara meza y'ubumana mu izina ya kuwa umepokea afya njema ya umungu katika uwezo wa jina la Yesu. Libakaima akaide okaima gaya oz. Diabetes zirasibanganye. Diabetes zinafutikana. Hepatite zirasibanganye. Hepatite zinafutikana. Kansere zirasibanganye. Kansa zinafutikana. Sida irasibanganye. Sida inafutikana. Kera blaje nderebroza kayamante. Admaizer irasibanganye. Admaizer inafutika. Isumu zirasibanganye. Sumu zinafutika. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. Ingwara za karande ndaciye imigozi nizikigukurikiye kandi. Magonjwa ya ukona katakamba zitokufuata tena. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. Ichakane. Cha ine. Deliverance totale. Deliverance totale. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. Sois délivré. Bohoka wewe wese mu izina rya Yesu. Ufunguliwe wote kwa jina la Yesu. Imwemu yawe ibohoke. Roho yako ifunguliwe. Umubiri wawe ubohoke. Mdomo ufunguliwe. Umutima wawe ubohoke. Roho ifunguliwe. Ubohoke mu butunzi. Ufunguliwe katika utajiri. Ubohoke mu marelation. Ufunguliwe katika relation. Ubohoke mu mibereho. Ufunguliwe katika kuishi. Ubohoke mu ndoto. Ufunguliwe mndoto. Ubohoke mu kuryama no kuvyuka. Ufunguliwe kulala na kuamka. Ubohoke mu bijanye n'ingendo. Ufunguliwe mu vya kuhusu safari. Ubohoke mu business. Ufunguliwe katika business. Ubohoke mu biyago n'abantu. Ufunguliwe katika maongezi na watu. Ubohoke mu kwiyumvigwa n'abantu. Ufunguliwe katika ufikiri wa watu. Ubohoke muri communication. Ufunguliwe katika communication. Ubohoke kuri telefone yawe. Ufunguliwe katika simu yako. Ubohoke mu adresse yawe. Usifunguliwe katika adresse yako. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu. Cha gatano. Cha tano. Prosperity. Prosperity. Mu izina rya Yesu. Katika uwezo wa jina la Yesu. Reka Imana nsenga. Acha Mungu naye muomba. Iguteze imbere. Akusongeshe mbele. Reka udandaza ibiyoba atangure kuranguza ibiyoba. Acha yule anayechuza karanga anze kurangurisha karanga. Udandaza itomate aranguze itomate. Anayechuza tomate anze kuranguza nawe atangure gufurnisa mu gipolisi no mu gisirikare n'ahandi. Anayerangurisha anze kufurnisa mu kipolisi na kijeshi. Reka utangure kugira imigambi ikomakomeye muri kino gihugu. Acha wanze kuwa na mipango mikubwa katika hii nchi. Ndatuye gutera imbere. Nakiri kusonga mbele. Ndatuye kuroranirwa. Nakiri kuwa salama. Ndatuye kuryoherwa. Nakiri kufurahi. Ndabona imbibe ziriko ziruguruka.
mipaka iko inafunguliwa. ndabona imbibe ziriko Naona ziruguruka. mipaka iko inafunguliwa. Aho umwansi yavuze kutazoshika Imana irahagushikanye. Penye adui alisema utafika Mungu anapakufikisha. Aho shetani yarahiye kutazoshika Imana Penye irahakwinjije. shetani aliapa kwamba utapafika Mungu Aho bakubwiye anapakufikisha. ko bidashoboka Imana ya Joshua itumye bishoboka. Penye walikwambia vikuwezekana Mungu wa Joshua anasababisha viwezekane. Gomeza ibiganza hejuru. Bakiza mikono juu.